Mislim da je negdje ključni i glavni utisak posle ovog odigranog turnira to da smo odigrali 6 jako za nas važnih utakmica. Ono što mi je drago jeste da smo u odnosu na prvu utakmicu posljednju završili pobjedom i to možda protiv ekipe koja je u tom momentu bila negdje bolja od nas i koja će čak možda biti i na podijumu, što je znak da smo iz utakmice u utakmicu napredovali, igrali bolje i da negdje imamo čemu da se nadamo u narednom periodu uz dobar rad. Negdje kad pogledamo 2 pobjede od 6 mečeva nije da kažem rezultat da se pohvalimo, ali u odnosu na to koga smo imali za protivnike i koliko je u ovom momentu ovdje bilo reprezentativaca Srbije koji su, ako ništa drugo, makar stariji u ovom momentu od većine naše ekipe, ja lično mogu da budem zadovoljan. Još jedna stvar koju uvijek ću naglasiti, koja je važna, jeste da su se momci ponašali onako kako bi trebali, bili su vrlo motivisani na svakoj utakmici, svaki od njih je dao svoj maksimalan doprinos i negdje, sad da kažem, jednim jako dobrim utiskom se vraćamo u Crnu Goru.